Yes, Apostle for answer can a branch here, your friend Alfred Juma, Nane course, and I said, Natia, Apostle for answer can I didn't a quacotra by Kukumu, and you know, say, Wakako, software, Nyame, Quabana Nyame. Etio mienu 2 times and our born or born etio ewo asase ba ko a omu mienu ekun wo ho na so for no 53 years and oni ni nya asa issue no ewa asase no na nieti a etio ebo ne ba mu no abusua ni nyina ekosi se ye ono abrante no obo so for ni tuo no asase no ono na di kan eto sa asase no enti wono atu ni foundation a wo ye adwuma wo so no wenya nantie se wo bi foforo enso eba asase ne so na wo ko fie na obi beka che ne se nipa ye oba asase no so no waba na waba betutu ni foundation ne gu nti ono so bae se nko de ade eba besi eye pillars ba besi so na so for ne so bae na so for ne se asase ne me de enti ene wentwi e ba mo ntamu asase se mo ena branche ne ko fie ko fa etuo e de be na branche ebusua mayentie ansem no ankasa enfia branche no ano ena afi police ni ana inspector wada asem na no ena yensan emra asase a mesi sudan na dan me de kan hye first one a me feel cracking bell na ma me de mahodi esabie Timkoya Jumania Skaka nam Sadia, me defidi betwa ebi aka no. Na me defidi try. Na mko hipugu the other side. Ibigu ne land so. Tie no akwasi no mko asori me fra asori ba ya no. Na me fi ra bo mama ne se anopa ma timi akoplot no so. Na me se dai. Na se Sadia na me fa mani kohwe ho. Timi di mani kohwe ho. Me koye na foundation na maboni akagum. Timi so anopa ina me so ko wose Sadia. Me kwa yejuma timiso me niam amede ko na me hia papa no no na di nkan ho ba akọ wo se ba ifi no tekam no ginan no ka kire me se ada se me sa nwe na fi wa na se ese sama yon ro so aba fie na se menim kwa me da yon ro so sisi wo no ma obetutu atu agu di man pa mu ya na mtutu ya me koy timo ho no ma me sa anwa na o maka gu mu na kwansi na mu so o de ka be si wo no ma nipa me nsa ono no ka ho na o maba timisa nwa no free amana no mu a no no so aka gu se free man no so aka gu ana mam de gufu kofi kofa etu na me so mere babon so fun pese se ehye no ene de no ne de ne ayi wo no ntu on twa papa yi wo no no nja ne de no nto no boy ne so mpani me so fun se asade a omun jai na omun kofi na kaka se mu fi ase no boy ne so mpani nti on so fun se me bakungum se so fun nipa no me baki a na no so wasagum te me mpani on so fun de shabo no so baki nti obakugum na boy ni jai shabo nti boy ni jai so fun so jai nti so fun nim se mu ina amokọ wapon so mokọ nti yakoye anim ha sei no so fun gina ha ya no bonimienu bako wa second one otofum no otofu na menim se wawunti wawuno na medwane nti se na boy no so no to botum so tunti na medwane fa ne de na chi wo nti ofa na chi wo pie mu na ma pie da na ya boso no ne ma pie chi de na mekọ nti wanyama mbo mutu no na medwane ye Alfred Juma se one osofu bi afre no osofu kwabna nyame esi one no asase sem ema Alfred Juma no wose asase no one ne dia pastor so one no entiase amote so a omotwe ho manso Alfred Juma foundation na wato no na pastor so ko ho na pe no se mentiase adi mi da bi gidi se mi na ye media no so ko otutu anwa na afiri no no yi na Juma prekope a Alfred Juma ifiri ohu bebi ofiri a tutu prekope de bo no oto mienu witnesses na ya nya so fa no se oto o so obi se oto to so pepe de me no kan sisia no etin hospital government hospital na hospital for so mo so hwa amoye hu ya nya yi ti arefa nipa no sisia me ne kan ya de ne ko konfonochi gi Alfred Juma no so yensa aka no woye kukuom etuo no so yensa aka ayi guso a ye nhwehwem de me kan se sisi no de ekoso de ye na besi from pa obi biara edin be jesus edin be de nyonyonyonyo edin be de nyonyonyo because kwa base koma ya gi edin boni akose ase ye nyi ye juma but ye juma no so de ye pa ye patros no bibia ye sisi bia ye be ene se de kan asam yi bae ya mo so ma ya adom ama ya saka nipa odi sa urkan semi ti ye ndai kra edi hujuma
asɛm abusia ensa sesem ya de nipa be ko wo mu de e de onkrofo bebre ko wo mu na de onkrofo bebre so be se akwo mu esan se we mi blame abrante yo mi blame ni se wo twituo de ku nyame nipa sofo pa na mo mi blame ni too much ba mi blame ni o ton asase ni mo mu mienu no wono ena mi blame ni blames ne ebe ma no san se ye na wo ton ma nipa ba akope a ankasa tokwa we nyina emma obi nhwere ne nkwa omo eton asase manchefo ahemfo na etonton asase ne omomma no mo ne omo ekeka ho eton asase no wo mu na dis problems we nyina basan se ne obeton ma kofi etina adwo aba obeton ma no ne next day ya obesi aton ma no ni nyina wondwe hu se omo ameton asase na mo no wo mu ti fifire no mo bre beto asase no sanze efie wurafo atete ni niema ekoso ntu opese osini dan no so tire mu no fele yet mesuma ye djuma simi dan no bia metete na light bill e na hwan bill ene otini fie na se ye do light no ni score be kwakoto light abegusu a oda ono ani fie obi ametete ne light bill ni nsuo san no onye sika obetu obekwakoto obekwakoto ya nsuo ni ka na water company ba ebetwa ne nsuo mu a oni obi ani water bill sem tamo pe no onye sika obekwakoto ebe abebi ama no enu ti na ye bre to asase se ye si dan na so asase tonfo ni de me ye so mo de abro minim se me fa be ye nka hu so eno mo de boni power asase so obi be ti nanimu fifra brabo abo ni sika no aba beto asase na obi fufro so ati nanimu fifra abre se me pa asase ato no wase ato ama nipa na echi adani ntokwa bedo mo mienu entem no ayi ni ho afim eno ne nam so ena sa ade ma we nyina eba na me da se pa se ye papa inspector ekasa no wo kan se omani abre pa no mo de omona be sifom na wo bibia obedi se hu bi se bia no wo mo ni bedi no no na je se wo kan me ye sure se nye Obuasi ho nko na asem ni si ye no ho asem pe no kan na mo wo kan e de ejina ma aposifo mpenifo ana se aposifo e wo ga na ha nyina so wo mo bedi omujuma se ne se to all those people and the criminal people na e wo krom ha se a wo mo tete nipa wo krom ha so enunti no yeda na se so wotimi ejina so e kan sa asem no pa hu hia ye wo mo mani mbresa ne o kan no omunyina mo na so ensi niema bebre ano kwan na sa Ghana de se de bebi akeka kɔ no ano ayehye pa enzi agusua aha na meja mo esi media ene akosua koku ansa aka apa that's a message ya mo makram